Hadian ba kini kilai phuai ngut kinong meglaya ki belami na nong ba New Delhi mena kasni tho ding jong khat santrik mentau benai kini kilai phuai ngut kilapoi no shala ka jong ngejela hene ka jan miet ka khatnyong tari ujumang ha ka jing ekran jong ka ri khasu channel bat uba shembok ling do mo phlang lemba ka telefon ulai thu ba kilapoi menta haberni hat bat katkum ka jing thu jong u las ngot thu bana kini kilai phuai ngut sangut kidei na po bhai arngut na West Khasil district iwe na Garo Hills bat khambon kidei na Jantia Hills district. Halo. Halo, Pak Syam, dari kasih channel mo. Okay, sir. The last time we phone you to kita gini nanti na po Delhi. Teman pila banyak tu play po hey. Ila wala po ya bernihat na do hamne sa untuk si new JA. Ha. Ilai her na humne kibari na boy na bana West Khasil. Ida humne kamba remote. Remote ba klaya kita kiwe pa kilala di sa stol kit kyong aja kyong chay to try. Tengok kita buat haru kita tiang lapo boy kan umut kita. Na boy kita sangut sir. Sangut, bat kiwe bentar pila banyak tu kita ini. Hai, hamne batan bagi ta bates covid hamne kita na boy sangut. Iwe na reng do iwe na po nostan. Nostan. Di mana isa selong pat kita ni. Kita na kita hiru kita mengun ngamti psu tambah kampun na jawai. Kibon na jawai mo. Ha, datang iwe igaro. Tanggo igaro. Tengah kadin ba anak lapor bernihat kelada tes itu ke COVID. Ha, yang sudah mentah sir. Baru kalau nu ka report. Kawan kum. Report kim pat ai rum taro. Salah hab apa kemne. Ya apa tu. Te kalau nata dia ngakwa mentip kalau harun dia ke jofi kabam gadi biang kum nu na basyam. Hantia jangi kabeng dong nyai khuble yati blue UP ki rusmet ki al ai sebangi kaja. Bagin bam. Ha. Jangan dapat Bihar ni yo saka jingbam naki Bihar polis. Jangan khuble kiru boleh kerkhu kiru kecil dekat jong ki ngai bam tu kiangi pering kum kena kecil kerdu. Sama mo depan kakang. Ha. Atau pila mau banyak tu yang ki jing ki ba pi kendut na du ba pi ni na Delhi hadu ba fina poisi ni kejala jangi. Kajing dasar kajingnya apa hal tiro. Kalau kau tulis station ya hapan hiar, hapan keren. Maka pas bagi yoro. Sampai ke pas yang pas ya pas yo apa kamdan pas nomor. Pas bagi air atau kamdi kalau kamdi kum balik kuih gisit, saya apa kamdi kita dulu. Kamu sih mit ka simpua manual na Delhi situ siya. Kalau arsi armit sah. Asli armit mah. Artinya kalau bagi hapan yang kiwi kisir kita cek bahan ini jai kita ada bah. Okay. Haman bakia yang kamu terdon baik kita kajing cek kalau halu kerukom. Cek ini kisah ni ki le sanitizer ini berkhaj gitu ni. Nampak sekali tu. Kalau ni apa kalau kasar kar meja tu ni baru untuk bernihat. Kemudian ke rumdan. Mahu. Sanitizer kibri rumdan. Sanitizer sekali rumdan. Jadi ini kili dulu orang kiai itu tu, itu kibas pasuan kiai itu tu rumdan ini dari. Kimbat dia kita lu kiplak bet. Kibat rumdan sanitizer tu rumdan kita pun dah untuk melakukan dari. Yang bagi nabiang mau sekali kita sanitizer kiri nabiang terus dong hal ini kita jangan deh. Komplit orang asam lu seperti sendiri. Abang Syam kini kejuan pagi kejuan pi na Delhi kali pidan nem kadang nem berjing Arab nak yang kesolkar ne ke kejing siap ke baki lut pi kedai indo pelaknya tu Abang Syam. Ya kadang solkar tu sir mungkin dirap ini ya. Kita nak kata mungkin ini ya. Oh nyelut hi berakaj. Badan kato kat nek kena kibam dot bisasu dan kibam laksu pansiu dan re. Kita berkiriu simet kita sponsor kibam pak perteng. Daerah nak kita kibri kita kena kiba kato kat nek kibam lak pansiu. Katu ke bos ke piwan na po Delhi kadai nak tu katu nak kaju ke bos si pa penibu eti seki jaka ne komnu ne. Yang ni haboi ngapsa bernihat mentah simit. Dia ki badai cha is Khasil baca po jawai. Tu ban tindibu mentah sini kiam. Kita tendek kali ni. Kita kali tak kimpetit mar ko driver phone nga wamba mentah harus tak kita po tol gate. Ada tol gate. Apa mut pi pinya sa no po bernihat kiwi mut bisalit no kiwi ki bos. Hai sir. Atau tak khulai si bon ya Pak Syam. Kami ni tak.